So guys, nakikita taglambing Chinese lumpia ba yung atang dilawan? ₱55 lang. It's zero, you said. Di-vlog ni Sir. Di-vlog ni Sir ang Ay, Diyos ko. So bay dagan kay lami diri sa Alfresco area sa Park Mall bay kani magstay ni sila hangtod September 3 ug karon mukaon na diri. Baligya diri. Paliyang suka. Ano, santol. Suka. Diri, mani. Manam ta healthy chicharon ta. 35 pesos pa. So bay nag round 2 bigyo bay. Alright, ato mo tagag sirat siya kay kanang taghang. Yeah.